بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا أمدنا ومها رمضان دنا خل خير وخيراتات كي زكاة خود دي وجتي برسين دي ما مسألة پره مهنا أمي زكاة وچاوادن يا زكاة المفرزة نفرزة مليارك ام هاي مازكالت كوي نا كوي خانيم هاي عربام هاي زكاة كوي نا كوي واسوريات برسن دور دا ازي بحثا پراج ورکم يعني تپرا دا چه زكاة هيا دوی ویديویا خودا ازي بحثا زكاة پراكم جبوگو زكاة لكي بكوي سه شرط لازمن. يك جي گرك انسان مسلمان بي ياد دوا گرك بقاسي 8 غرام زير پرته هبه 8 غرام زير چقاست که هوقا پرته وقته گو هبن ويچاخي او مال دگه نصابه جرد به نصاب گرکا چبه زکاة وید بده ها ویگا 8 غرام زيرم چه بو گرکا زکاة بدم نا گرکا سالک جي سر درباس به يعني ايرو 8 غرام زيرم چه بو يا هوقا دولار يا هوقا پرا وقتی گوچه بون ویچاخی سالک سر درباس به ویچاخی ازه چکم زکاة ویدم. demek insana ki par maha Ramazan'e 8 غرام زیری هبو سا سر وزیوری وادی سمکتنا maha Ramazan'e da ve çke vaqti ev 8 غرام زیر دستی ده هبه veya zedetir ve çke zekata vi mali ve de ve çkasi de ve çeli yeke de 40 مليوني يعني 40 ورقي ورقك ده 8 ورقي ده 2 ورقات 100 ورقي ده 2 ورقة ونيف ده هزاري ده مليارك ده 25 مليون ور حاسب ويش كلي ويش تشلي يكي حسابكي إجا مثلا تخوازي برا بري زير بن تخوازي برا بري دولار بن تخوازي برا بري بري تركي بن فرق ناكي ويش كي مثلا ديالم كي 3000 دلاری هنا و الماکینه خیلی خواست که و مثلا 5000 دلاری هنا و الماکینه خیلی خواست که پریوی ترکی جهانا خواست پریوی جوی جاوجه سری ام بیشتر 45 غرام زیری جاوی جاوجه سری toplam çıkarsa mesela ام بیشتر 8 milyara 3 ahi ve çıkı ve çeli yakedi mesela ve zekata xo ve de جه زکات پرا بویش کلیا و زکات پره خوده و زکات خود چکه و ده فقیرا خود عز وجل جد به واقیم الصلاة و آتوا الزکات دبه لمیج بکن شمر عبادت بکن و زکات مال خوشی بدن بجه وقته هر سه شرط مالت ده هبن زکات لیت کوه اما وقتش 8 غرامی کمتر به پرتا ويشاخي زكاة لوانا كوي مثلا ديالم كي 6 غرام بقاسي 6 غرامي زريتها يا ويا بقاسي بريتها هنا زكاة لنا كوي غرك تشخاص بي 8 غرام بي وغرك الصالك جي سر درباسو بي وقت اف هر سي شرط دهب المسلمانتي و8 غرام وصالك جي سر درباسو بي ويشاخي تي زكاة وا پرا دي اینا کسان پسند به ولا زیره پیرکا معنا وقتی گو میانی بو مهراوینا یا مثلا هدیه که پیرکا خوره کریا مثلا زیر پیرک خسنا دسته خوش بوی سوس وقتی گو زیره و نزیده بن يعني نولو مثلا 3 كيلو 5 كيلو بن 200 غرام بي ومهر المسلاوي بي يا دا زمان دا زلامي جبو پیرکای بخواه بکه جیره کرینه نجبوی تجارت کرینه دوا زيرادة زكاتنا الجورا إمام الشافعي دبي زكاة دوا برادة تنا چوكو أو بيرك وازيرا قلان مش ناكي وقت جو زكاة بكوية دوي چاخي غرق دائي مهر زيري خور كي و زكاة وابدي تجارتك بيناك عيشك بيناك جبوي منفشكي ناو شيري جبوي سوست خود كي تمام ديرا وازيرا هاي أما قوتي زكاة لزير بيركا ناكفن لبلي مذهب إمام حنيفي هنا كإنسان جي حنيفينا
امام حنیفی گوتی های پیرک های اسلام فرق ناکه های مهر المثل یا نه مهر المثل گوتی فرق ناکه وقتی گو پرت 8 غرام زیر هبه وی چاخی تچکی زکات وازرات دی الگوری شافعیه زیر پیرکا ناکوه الگوری حنیفیه زیر پیرکات کوه گلک جاره هنه کسان هنه تلفون تکن دبه مثلا زي كوركي خو زوجي نم افد 3 سالا جير زيرات دم هفدي مثلا چقاته دا هفدي دبي ولا 100 غرام زيرم دا هفدي 5 فر بازن بكرينا ها او زناوي دبي قي زكالنا كوي زكاه الواجد كوي چونكو هي تبوكنانيه هي نبيه مار او جي بيري كمكا گركت چبكي زكاه جوا فرا بده يعني 100 غرام زير دا هفدي تي حسب كي تل ترک پراسیخی چقاس کر 100 میلیار کر تیچکی زکات آویش 40 تی که ده 40 میلیونی تی زکاتا خوا تی ده و تی بیشکری زکاتا خوا قپات که تابی وقتی گو تا زکات دا جی گرکت دیقات بکه تبده فقیر و مسکین و محتاجا وقتی تبده در و دورا خوا و تبده انسانی گو نمستحقن او زکاتا تجی جی ناگره حتی گوجی بگره گره که بگه خودی خواه وقتی گو او زکات نگه خودی خواه وی چاخی او زکات جی یعنی وکا گوتا ندایا دستوی تدد منه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دبی روژا قیامت او زکات و کوستوی تدا و او دبی او زکات و بنا مار و این تگسکن و حیوی بنا حیوان و سرطره چنو این يعني رجع قيامته دبي عذاب في زكاة جزاء في زكاة مظنة إنسان مسلمان جركا جو مردية بكي زكاة أخوة بدي وغشغين يجي مثلا تبرسين دبي دخانية مهنا ويا مثلا دبي دعربي مهنا زكاة الواد كفي نا كفي وقتي جو مثلا خانية بكري ويا تعربا بكري أما جات بي نتجارت بي مثلا تخانی که شخور کریت ته درونه و تخانی که کریت گوتی وازارو که مخته گو زوجین و شخور ته درونن یا ده مثلا تشخور دعربه تابن تشخور الواسوار دبه زکات الوانا ناکوه اما وقتی گوت مثلا خانی او بکره بفروشه وی چاخید به مال تجارته گره که تچب که دیسه زکات آوی بده چونکه مثلا ویگا دکان که تهبه مثلا تچکه تی وقتی سال اکثر درباس بو تی مالی خو حساب که ویچ آخی مثلا دیسه تی عینیو که زکاتا پرا جچلی یکی دی ات مثلا خانیات کرد فروشه خانی که دسته تا ده تریلیونک پرد که تی چکی تی تریلیونه تی حساب که تی جچلی دیسه زکاتا وی تی بده يعني زکاتا وی خانی تی بده یا عربا مثلا تعربات کرد فروشه تشخورة كريه عيش تكريه تجارت هاوي شاخي او مالت بويا مالت تجارته قو صال اكثر درباس بو يركت زكاتا وي عربي قو دستتا دماي تبدي ناو تاني تي فري خوش حسب كي وو عربك مثلا ديالم كي يكا قنش تكريه يكا مثلا 500 مليار هي تنفرط دستتا دمايا ها 500 مليار جيد حسابتا دهيا تيوي 500 ديوي 500 بو تريليونك تز کاتا تریلیونه که ده اما جبوی سواربونه تعربه کریه یک به دو به سه به فرق ناکه و سه دایره تهبن زکات لوانا ناکوه اما دیرم که گلر جواهات و او گلر بو 8 غرام زیر و سال اکثر درباس بو وی چاخیت مجبوری زکاتا و پرا بده یعنی قصه جاسی وقتی گو مال کتا دستیتا دا پرک کتا دستیتا دا و او پرا گها مقدار 8 غرام زیر و سال اکثر درباس بو گرکش چلی یک زکات وی مالی بده اسلاوی خوش وردشینم السلام علیکم ورحمة الله وبركاته